Ovdje mi je sin Stevan, ovdje mi je sin Mirko, ovdje mi je brat Radomir, ovdje mi je brat Radko. Ja bi posljednu riječ rekao, zamolio gospodina Buša, ako ima srce imalo prema Srbima, da okrene tu ploču i da se sadeli i da kaže da smo i mi žrtva bili. Jedino on može to učiniti ako hoće. A daj Bože da hoće, ja ga pozdravljam, ovaki ožalošćen. Nema za mene da mi daju zemaljsku kuglu, više nikakva ratuka, ali njega bi zamolio da prizna srpske žrtve šta je rađeno. Ako ne prizna, neka ga je stid dok je god živ. Ovdje mu ja poručujem sa ovoga bolnoga mjesta. Maja 1992. godine selo Bradina je napadnuta iz 3 osnovna pravca. Prvi pravac je vodio iz pravca Konjica zajedno s muslimansko-hrvatskih paravojnih formacija pod vođstvom Zdravka Mucića zvanog Pave. Drugi pravac je bio iz okolnih sela gore Tuhobići, Gobelovina iz pravca Bitovinje gdje je vodio akciju Jasmin Guska, nekadašnji načelnik Centra bezbednosti Konjic. A treći pravac je bio iz pravca Bosne, tamo od Hadžić i Tarčin Pazarić. Negdje u poslijepodnevnim časovima od 1:30 pa nadalje napad je počeo iz sva 3 pravca. 25. maja predvečer oko 5:30 su prve kuće počele da gore iz pravca Mrhajića i pravca Gobelovine, Stojkovića, Bulatovića od naših komšija. 1992. godine 21. maja zadesila nas je ta teška njihova ofanziva koju su naletili u selo i sve hvatali i gonili u logore i palili kuće i štale, sve šta nisu radili, batinali i telebiće provodili u logor. Pozvali su da se narod skupi u Bradini, jedna grupa kod Mićeve kafane, to je iz gornjeg dijela Bradine, a druga grupa kod kafane Pera Mrkajića, to je donji dio Bradine. Iz te grupe skupljenih možda 300-400 stanovnika, što žena, što djece, što staraca. Odmah su izveli Vasu Vujičića i braću Slobodana i Velimira Živaka i njih su na licu mjesta strijeljali. Majke su krišom dolazile, baš zemlju zatrpali dijelove tijela, noge najčešće, ni psi ni razvlače. Treba napomenuti da je svo ostalo stanovništvo, i žene i djeca, i svi iz zaselaka, jer Bradina je široko područje, proteže se na 5 km. I svi iz zaselaka, svo ostalo stanovništvo, mahom žene i djeca su zatvorene
u školu Bradna. Pod strogom stražom. Bila je tu svašta, i tučnjave, i silovanja. Znači šta, iskustva iz 45. smo pravdali kao nekakvim spletom ideoloških okolnosti koje nisu išle Srbima na ruku. Pa za oni koji su počinili grdne zločine nad Srbima nisu odgovarali ili su odgovarali u malom broju. Mogu reći da je i tada bilo nekakve pravde u odnosu na ovo sada kad niko ne odgovara za zločine nad Srbima. Oni koji su organizovali napade, formirali paravojne formacije, koji su planirali i predvodili akcije protiv Srba, koji su hapsili, silovali, ubijali, to su danas ljudi na vlasti. Oni su diplomate, oni su i u sudskim i pravosudnim organima, oni su ugledni građani, nosioci najznačajnijih državnih priznanja i dabome da nema odgovornosti za zločin nad Srbima. Otuda ne treba da čudi što niko nije odgovarao u toj državi za ovih 15 godina.